giro mu units zitari zimwe ninga mu bataliyani nyingi konka hiya manyirwe munonga no bwabari mu PGB ninga yitwa bintu eta Presidential Guard Brigade eji eyizire kutweka SFC at Special Forces Command torukubasa kuba wakozere na President Heihi hazokabura kumweka kandi turukubasa kora na President Heihi wabo tarakora byarukunda mbene kwiyarigiro ko bamutransferinga nko kweriye mico yiti yamahe mukamurebera operation zinyingi operation za guru umunoza ni insurgency za Lord Resistance Army Joseph Kony ako commanding battalion zitari zumwe aka commanding second division age kandi yaba mukamangi ari division commander and brigade commander nambwe no mbururu bwe 2021 niwe yabera division commander ni mwijuka natayayira district sezi zone ziri mu South Western region konko kureba ngo nagamba na buri muntu kandi nakikwa buri muntu ni wenyine cyangwa kinamwegireho hato commanding amahe ukareba ngo ihanga ryazo mbururu byarga mu ruhoro ombona ko bo nsharo za Uganda ziba zikingirwe na projects nyinge zombekirwe ne barracks zombekirwe ombona kubwe nambwe wazo mu brigade zo konkambura amazi barakisege kombe kwa niwe yabera kamanda hanuya wareba akatandika ho hengere training school ombona kubwe eje iturkwetirenga baraksi ekombe kwa ombona kubwe cyumuro ekombe kwa ombona kubwe mbene sha nogera ngo ibyo ni bike konka ni mujuka ko muntu wabera yetwire konka eki UPDF leadership erikwenda akaba areba ngo nikikira akatujwekera umushengero ryihanga mu parliament y'ikumi nuko mwaha abantu 10 abajwekere UPDF turukubasa kuzo mu parliament y'ihanga wabo tashoborokeye mbwe no kushoborokerwa kandi kwine okwetwara kwingi ntijaguma ntikimisina ebirebyo mbi byabera ryo mu parliament kandi ari division commander hene no byakwa tempi akazitwera second division fitaho enshaho yebyentasi ninga orfeya ya division zirigiro mu nshaho ye kandi kari tariteka ngo ine kukikora konko mbwendebwe no mukwenda kugira ati nyowe nkapara enkamemba wa parliament wa UPDF division yanjye nagikwataraho ki abera ryo muntu uri kuvisitinga unit says umunonga kukirayo na buri project yone korwa under land forces teina habera tarkwiko kandi teine cyabere nayeganye abere mbweno nakora atarkwesasa ekiturkweta self commitment abere ni commitment mpango nakunda umurumogwe nakundi hangariye neito ababere bari hansiye tubere ntumwe himbisiza munonga ambwene ntujaguma tumisingire nka UPDF kandi ntujaguma tumisingire kihanga kandi mbona ko twantikimwetenga ahabuko UPDF urugendo ekirwinera hango urukubasa kora